I pozdrav youtuberi, pozdrav gameri, dobrodošli na novi gameplay ljudi. Danas nastavljamo sa Minecraft proživljavanjem. U ovoj epizodi nećemo ići u vodnik, nego ćemo i u ovoj epizodi ćemo tražiti skeletone. Sada ja sam ovdje ulovio još jednu kravu, tako da ćemo sad sve ove... Čekam, moram dođem kod njih, sad ćemo sve ove 3 krave da razmnožimo. Ok, to je 3 i ti. Eto ga. Sad ćemo tu da se rađaju, bukvalno. Ajde. Još. Zašto se ne rađa više? Evo ga, sad će vjerovatno još njih dostigne. Ali dobro je to. Tako da sad ja ću vam ubrzati klip dok padne noć, pa vidimo se kad padne noć. I evo me ljudi moji ovdje, kao što vidite, meni je ovdje potpuno pala noć. Znašte li koliko je bilo naporno ovdje da se čeka. To je vrlo što non stop glavnim. Opet Enderman. Sred klipa. Ima ga skeleta. Koliko suđem? Jesi ti nešto... Dođi ovamo, ti pokažem. Kako se... Ubijaju skeleton. Udri ga. Ne. Dođi. Oj. To. Dobre. To. To, dobre. Uzeli smo ovu jednu strelu. Okej. Idemo još malo skeletona prava. Još skeletona mi bukvalno treba. Da bi se uzorkom na tom skeletu. Gdje su? Tu gdje su samo zombiji. Da nema skeleta. Nema ga tamo mali zombi. Ajmo mi malo svetliti ovdje mjesto da se ne bi spavnuli mobovi unutra. Nema zombi. Čovječe, nema skeletona, to mi nije jasno. Okej. Kako nema skeletona uopšte? Ljudi moji, nema skeletona. Evo zombi. Nema ništa korisno nego. Vidite, kako se vidim sam oko gladan čovjek. Zatim kliper i zombi. Okej. Onda idemo tamo malo dalje, to onda idemo. Možda i budemo našli. I da, ljudi moji, nema skeletona. Sve se žeđe da su u prošloj epizodi bili milion skeleta. Te skeletni. Mnogo zombi. Tu ima više. To kad ti treba. A nije ovaj prasar, čini se skeleta. Nema ovdje nikoga. Dole u vodniku nema nikoga. Ali mi idemo malo dalje od kuće, možda ih nađe. Tam je creeper tamo. Šta creeper? Vidimo ovdje negdje jedan skeleton skoro. Još creeperova. Tamo imamo koke. Ovaj creeper. Čina. Dobro, ljudi moji. Pa nigdje živo nema
skeleton. Ko ljudi, ova epizoda se proći bez skeletona. Okej. Ne, ti meni udariš. Okej, ljudi moji. Ne znam, znači bukvalno zbog čega nema skeletona, brate, slabovi se spavnuju. Nema skeletona. A kako se vidim, mamički, poljubim. Pošto vidite i brzo napojem Stefane. A to nema veze. Evo, villager zombi. Pušti me da normalno se krećem. Ima volk. I kauč. Uzim. Hvala. Okej. Ovdje može ovo ovdje lik da mene. Okej, nice. Sada mi samo još bilo dobro da nađem samo smo onog jednog skeleta na farmi ubili, nikoli nismo više. Ajde, jednoga jedan, aleluja. I ono skeletom vladno nestao. Šta je ono? Ono bio neki... Ovo je bio neki bug ili nešto, ne znam gdje je taj skelet. Ono se kao teleportovao. Vidjeli ste nema svi skeleti. Tačno ovdje. Kako ovi nisu čekali? Ne. A prije bio. Ne, tamo zombi. Daj skeleton, čovječe. Hoću skeletona. Okej. Imamo 5 nita, što je ekstra. Varijatak mi jest 5 nita. Čekaj. Oho. Vidjeli ovdje gdje iko leži. Vidjeli ovdje iko jednog mogućeg postojećeg skeleta. Vrati. I ovdje nijednoga. Mislim da raz jedno ima ubijen. Zato jedno mada i gdje išli daleko od kuće nećemo jednog živog skeletona naći. Gdje je moguće? Evo sliče. Aj ja da jednu kravu moram da kopnem. Da brzo umrat od gladi. Okej ljudi, ništa nije bilo skeletona. Tako da sad ćemo ostaviti lepo speče. Da ponovo imamo hrane. Okej ljudi, nema skeletona. Ne znam šta je bilo u ovoj epizodi. Smo bukvalno nijednog živog mogućeg skeletona našli.
osmislila osobu. Mislim jednog skeletona ne našli. Ali ništa. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode Minecraft proživljavanja. A ako vam se svidjelo, ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo u nekoj sljedećoj epizodi. Ćao!